Jatenda duond burano ero mar Wiper migosi Kalonzo Musyoka okwedo mokalo weche mabende osebedi ka ilieko ni osebedo ka okotim Kampens ne ogai mar Azimio la Umoja moluor Raila Odinga e ng'we laro kuom ker koloso e kinde Kampens mabende notimo e gwenge mag Kajiado. Kalonzo wacho ni osebedo ka wuotho e kor gwenge mopogore opogore pacho kaendi komanyo ne jatelo no ero ombulu kendo biro dhi nyime kod manyo ombulu makamano nyaka chieng' chopi moluor Raila Odinga yombo e kom ker kendo bedo ka ker mar abich mai pacho ka. Kalonzo jiwo oganda jo Kajiado mondo obi ogo kura ne moluor Raila Odinga e kom ker e yiero ma tarik 9 mar dwe manyien. Tutakuwa macho hatutalala, and we want our friends in IBC kuwajibika. Tunawapa heshima. Mimi binafsi I have confidence in Chebukati. I know him. Ingawaji saa ingine hujui kama anacheka ama anakasirika. Unaona? But we want him to deliver. We want Chebukati and his team to deliver. For once, I say for once, a credible election in this country. Raila Amolo Odinga, tumpigie kura kwa wingi zaidi. Awe rais wa awamu ya 5 ya Jamhuri ya Kenya. Tutakuwa tunafanya jambo la busara. Nimeona mpinzani wake Ruto ameanza kulialia. Anasema sijui Azimio wameona atashinda. Azimio gani? Ruto, wewe uko Kenya ama uko Tanzania? Wangapi nataka kumfunza Ruto funzo? Kuwepo kwa municipality ni kumaanisha kwamba washikadau wa serikali kuu, shirika za kimataifa watakuja hapa kutusaidia kuleta maendeleo kama maji, sewerage systems, mambo ya hospitali na mambo mengine ambayo itasaidia wananchi wa sehemu hizo kukaa kwa njia ya kisasa. Na kwa hivyo tukifanya hafla hii ni hatua kubwa tumepiga kama watu wa Kajiado na watu wa